ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳадаф аз баргузор кардани маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ, дастгирӣ ва расонидани кӯмаки ҳаматарафа ба аҳолии осебдида ба ҳисоб меравад. тафсилот дар таҳияи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 17 апрел таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис ки бо иштироки аъзои ҳукумат, роҳбарони мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ҷараён гирифт, масъалаи дақиқ муайян намудани оқибатҳои заминҷунбӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ва бартарафсозии онҳо баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳадаф аз баргузор кардани маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ, дастгирӣ ва расондани кӯмаки ҳаматарафа ба аҳолии осебдида мебошад. таъкид гардид ки бо мақсади муайян намудани хисороти расида аз ин офати табиӣ ва ташкили корҳои бартарафсозӣ оқибатҳои он ба таври фаврӣ комиссияи ҳукуматӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири кишвар ва дар ҳайати роҳбарони вазороту идораҳо таъсис ёфта ба ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод сафарбар гардид. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба оқибатҳои заминҷунбӣ ва ташкили корҳои бартарафсозӣ, роҳбари комиссияи ҳукуматӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, роҳбарони як қатор мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод гузориш доданд. гуфта шуд ки 13 апрели соли 2025 соати 9:24 дар ҳудуди кишвар заминҷунбӣ ба амал омад. маркази он дар масофаи 160 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ва 21 километр аз ноҳияи Рашт буда, қувваи заминҷунбӣ дар маркази он 5-6 балл, дар ҳудуди минтақаи Рашт 4-5 балл ва дар шаҳри Душанбе 3 баллро ташкил дод. худи ҳамон рӯз 3 ҳолати дигари заминҷунбӣ дар минтақаи мазкур бо қувваи камтар ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумот дар ноҳияҳои мазкур дар маҷмӯъ 65 хонаи истиқоматӣ пурра ва 193 хона қисман вайрон шуда, ба 150 хонаи дигар осеби сабук ва ба 193 иншооти ёрирасон зарар расидааст. аз ҷумла як беморхонаи минтақавӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, 8 иншооти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншоот зарар дидааст. дар натиҷаи ин офати табиӣ 1 нафар ба ҳалокат расида, 16 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки корҳо оид ба дақиқ намудани ҳаҷми пурраи хисорот идома дорад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди гузориши шахсони масъул барои ҳарчи зудтар ва пурра рафт намудани оқибатҳои ин заминҷунбӣ, ҳалли мушкилиҳои пешомада ва бо ёриву ғамхории ҳамаҷониба фаро гирифтани аҳолии осебдида ба комиссияи ҳукуматӣ, мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла комиссияи ҳукуматӣ ва ситодҳои ноҳиявии Рашту Тоҷикобод вазифадор гардиданд ки оид ба муайян намудани хисороти расида аз заминҷунбӣ, ташкили корҳои бартарафсозӣ ва дар муҳлати кӯтоҳ пурра бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ фавран чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод ва дигар сохторҳои марбута аз роҳбари давлат супориш гирифтанд ки ҳаҷм ва маблағи зарари расидаро бо дар назардошти рӯйхати оилаҳои хонаҳояшон пурраву қисман вайрон шуда ва дигар бинову иншооти зарардида фавран муайян намоянд. ҳамчунин дастур дода шуд ки шахсони масъул дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқгардидаи комиссияҳо оид ба ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод рӯйхати аниқшудаи оилаҳои зарардидаро барои расондани кӯмакҳои яквақтаинаи моддӣ пешниҳод намоянд.
راهبر دولت محترم امامعلی رحمان به مقامات مربوطه برای ارزیابی حالت بنا و انشاءات دولتی ضرر دیده جدا نمودن مقدار ضروری مسئله ساختمانی، مواد خوراکه و نیاز اولیه با در نظر داشت معیارهای ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور تهیه کردن لایحه خانه‌های 4 حجرگی و 2 حجرگی برای در مهلت‌های کوتاه‌ترین ساختن خانه‌ها به عائله‌های آسیب دیده سپارش دادند. دستور داده شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد بعد از دسترس گردیدن مسائل ساختمانی یکجا با اهالی و شخصان سخاوت پیشه و وطندوست کشور برای طریق حشر به راه ماندن کارهای ساختمانی و برقرارسازی خانه‌های ویران شده تدبیرها اندیشند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به ساختارهای مربوطه برای جدا نمودن قطعه‌های زمین نزد حولگی به عائله‌های خانه‌هایشان ویران شده بهر بنیاد منزل استقامتی در موضعهای امن سپارش دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از وزارت و اداره‌های داخلدار طلب کردند که برای هر چیز زودتر به راه ماندن روند تعلیم با تبابت سریع فرا گرفتن نفران جراحت‌های جسمانی برداشته نظارت قطعی حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی در منطقه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و سریع وقت تامین کردن ساکنان با مواد داروباری و دیگر لوازمات طبی چاره‌های قطعی اندیشند. تأکید گردید که فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی و روند تعلیم و تربیت خوانندگان از جمله در جاهای موقتی باید بمانعه ادامه یابد. در اساس سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان ساختارهای دیگر وظیفه‌دار شدند که عاید به کوچاندن اهالی از موضع‌های دارای خوف بلند سیسمیکی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد، آموزش همه‌جانبه عاقبت‌های زمین جنبی و سبب‌های به وقوع آمدن آن را به راه مانده برای ساختمان به زمین جنبی تاب‌آور در منطقه آسیب دیده به حکومت کشور تکلیف پیشنهاد نماید. شرکت تاجیک سوغورتا یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد از سرور دولت سپارش گرفتند که به هر یک عائله اهالی از زمین جنبی ضرر دیده صرف نظر از موجودیت شهرنامه سوغورتوی طبق رویخط ترتیب داده کمیسیه حکومتی مبلغ پرداخت نماید. از مردم سخاوت پیشه و ثوابجو از جمله آنهایی که مبلغ‌های زیادی خود را برای حج و عمره صرف می‌کنند دعوت کرده شد که خیرات و صدقات خود را برای رساندن کمک به ضرردیدگان این و دیگر آفت‌های طبیعی نیز روانه سازند. به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد دستور داده شد که خانه‌های نو را برای عائله‌های خانه‌هایشان پرره ویران شده تا 1 نوامبر پرره به استفاده سپرده منبعد کارها را در سمت پیشگیری عاقبت‌های آفت‌های طبیعی از جمله آماده نمودن انفراساختار داخلدار، آگاهی اهالی و دیگر چاره‌بینی‌ها به راه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد را وظیفه‌دار کردند که با درک مسئولیت بلند اجرای وظیفه‌های گذاشته شده را سر وقت تامین نموده از نتیجهش منتظم به حکومت کشور معلومات پیشنهاد نمایند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نظارت اجرای دستور و سپارش‌ها را عاید به برطرف نمودن عاقبت‌های زمین جنبی به ذمه سروزیر جمهوری تاجیکستان واگذار نمودند. از لحظه‌های اولی سر زدن آفت طبیعی، جریانی برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد و رفت رسانیدن کمک‌های اولیه به مردم ضرر دیده تحت نظارت و توجه دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در اساس دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان علاقه سنه 14 اپریل گروه حکومتی فعالیت خود را آغاز کرده روز 15 اپریل باشد به ضرر دیدگان زمین لرزه ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک عبارت از خوراکواری، اشیاء خواجگیداری و مصالح ساختمانی رسانیده شد. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عائله‌های از زمین جنبی ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک رسانیده شد. کاروان ماشین‌ها عبارت از مصالح ساختمانی از قبیل سمنت، آرماتور، چوب و تخته رسانیده شد. ساکنان ضرر دیده از دستگیری‌های پیشوای معظم ملت در این روزهای برایشان مشکل سپاس و منتداری خویش را اظهار می‌نمایند.
کمک‌های نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بر ناحیه رشت از نمود مسائل ساختمانی، خوراک و اشیاء روزگار دسترس شدند و مردم این ناحیه رشت هیچ خود را تنها حس نمی‌کنند. ما ساکنان این ناحیه رشت میانه‌داری صمیمی خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌رسانیم. کمک‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با اویله‌های ضرردیده ناحیه‌های رشت و توجیک‌آباد رسانیده شد. موادهای عضوقواری اساساً از مال‌های نیاز اول، ارد، برنج، روغن، شکر عبارت بوده با اویله‌های ضرردیده رسانیده شد. با سفارش حکومت جمهوری از ساعت‌های اول رخ دادن حادثه، نمایندگان حکومت جمهوری تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ضیاءزاده سلیمان و دیگر ساختار و اداره‌های مربوطه به جای حادثه آمده با اهالی ضرردیده صحبت و ملاقات نموده با اویله‌های ضرردیده کمک رسانیدند. مردم بار دیگر شکرگزاری از آن میکنند که در روز وزنین آفت طبیعی پیشوای معظم ملت در پهلوی مردم قرار دارد و از هر لحظه و هر دقیقه کمک‌های اولیه طبی، کمک‌های ساختمانی، کمک‌های غذای اول، خوراک‌های نرم به مردم دسترس شده ایستاده است. امروز در پرتو دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از حساب اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به هر عائله ضرردیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت 200 کیلوگرم ارد، 20 لیتر روغن، 20 کیلوگرم شکر، 20 کیلوگرم مرجمک، 25 کیلوگرم برنج، 20 کیلوگرم مکرون کمک رسانیده شد. ضرردیدگان این آفت طبیعی به جایهای بی‌خوف کشانیده شده، راه‌های محلی برقرار کرده شدند. ساکنان از آفت طبیعی ضرردیده با خیمه‌ها تامین گردیدند. جهت هرچه تیزتر برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی از طرف گروه کاری حکومت جمهوری و ستاد ناحیوی در محل‌های ضرردیده تدبیرهای ضروری عملی گردیده ایستاده است. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اشتراک در جلسه نوبتی شورا و جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمنتی اتحاد دولت‌های مستقل وارد شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه شدند. 17 اپریل رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اشتراک در جلسه نوبتی شورا و جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمنتی اتحاد دولت‌های مستقل وارد شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه شدند. در فرودگاه بین المللی پولکوه مهمون عالی قدر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را نمایندگان رسمی شورای اسامبله بین پارلمنتی اتحاد دولت‌های مستقل، مأموریت شهر سنت پترزبورگ، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی صمیمانه استقبال گرفتند. امروز در حوزه جلسه شورا و جلسه 58 پلنری اسامبله بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر سنت پترزبورگ با رئیس اسامبله بین پارلمنتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه محترم والنتینا ماتویینکا ملاقات نمودند. در ملاقات وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه که در رشد و توسعه منتظم آنها تلاش‌های مشترک سران دو دولت نقش کلیدی دارند بررسی گردید. تأکید گردید که سهم رابطه‌های بین پارلمنتی از جمله فعالیت گسترده کمیسیا اوید و همکاری بین مجلس ملی و شورای فدراسیون در تعمیق مناسبت‌های بسیار جانبه تاجیکستان و روسیه نظررس است. جانب‌ها از تمایل مثبت رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتاری میان دو کشور اظهار قناعتمندی نمودند. استفاده با ثمر ظرفیت‌های موجوده در سمت‌های افضلیت‌ناک سرمایه‌گذاری، صنعت، اگراری و علم و فرهنگ ضرور دانسته شد. در واخوری جانب‌ها اوید به مسائل‌های دیگری روزنامه بین المللی و منطقوی و تبادل افکار نمودند. امروز در دایره سفری کاری خود در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان تنزیل نربای و ملاقات انجام دادند.
ضمن واخوری جانب‌ها وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را که در زمینه اعتماد و باوری متقابل رشد و توسعه می‌یابند بررسی نمودند. امضای عهدنامه بین دو کشور درباره مناسبت‌های همپیمانی رویدادی مهم تاریخی نامیده شد. هر دو جانب از توسعه بی‌میلان روابط بین پارلمانتی مجلس ملی و سنت عالی مجلس اظهار قناعتمندی نمودند. جانب‌ها بر رشد با سرعت مناسبت‌های دو دولت در ساحه‌های مختلف همکاری توجه ظاهر کرده، گسترش منبع رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری را مهم شماریدند. در ادامه صحبت دایر به مسائل‌های نموده منطقوی و بین المللی تبادل افکار انجام داده شد. امروز در شهر سنت پترزبورگ جلسه نوبتی شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در جلسه مذکور اینچنین رئیس اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتویینکا و رهبران پارلمانت‌ها هیئت‌های پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل شرکت ورزیدند. طبق روزنامه در شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل مسئله‌ها را دایر به جنبست فعالیت شورای اسامبله بین پارلمانتی در سال 2024 تشکیل مشاهده‌های انتخابات در حدود دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل، همکاری کشورهای سازمان عاید به تحکیم امنیت نزد سرحدی در مرزهای بیرونی و دیگر مسائل جاری مورد بررسی قرار داده شدند. ضمن سخنرانی خود رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عاید به نتیجه‌های انتخابات پارلمانتی در جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کرده از کار مشاهدان بین المللی اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اظهار قناعتمندی نمودند. امروز سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده با معاون کارهای بین المللی و همکاری منطقوی معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران علی حجفی خوشرودی ملاقات نمود. در واخوری وضع و دورنمای همکاری گوناگون جنبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته، طرف‌ها برگزاری جلسه کمیسیون مشترک دولت‌ها عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی را در سال روان ادامه منطقی هوسمندی دو جانب برای رشد و توسعه بیشتر رابطه‌ها ارزیابی نمودند. سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده از رشد و تقویت رابطه‌های دوستانه و متقابل سودمند تاجیکستان با ایران یادآور شد. تاکید گردید که اقتدار و ظرفیت دو مملکت برای گسترش همکاری در ساحه گردش نیز قابل توجهند و در این سمت پیشروی‌ها به نظر می‌رسند. در این زمینه از لغو نظام روادید بین مملکت‌ها یاد آورده شد که بر رشد ساحه سیاحی مساعدت می‌نماید. جانب‌ها به توسعه همکاری در ساحه انرژتیک، نفت و گاز، حمل و نقل بین المللی، کشاورزی و دیگر سمت‌ها توجه کرده بر رشد همکاری در ساحه‌های سیاست، اقتصاد، تجارت، تندرستی و علم و فرهنگ هوسمندی خویش را ابراز داشتند. اظهار باوری کرده شد که همکاری سودمند بین دو مملکت و توسعه بیشتری رابطه‌ها در همه ساحه‌ها زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در کتابخانه ملی تاجیکستان جلسه گروه ارزیابی فوری و هماهنگسازی حالتهای فوق‌العاده برگزار شد. در این جلسه اشتراکچیان هماهنگسازی و وظیفه‌گذاری در این سمت پیشگیری و رفع حادثه‌های طبیعی را بررسی کردند. در قسمت افتتاحی جلسه گروه ارزیابی فوری و هماهنگسازی حالتهای فوق‌العاده معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیادزاده اشتراک و سخنرانی نمود. گفته شد که طی سالهای اخیر جمهوری تاجیکستان با یک قطار کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی سازشنامه‌های بین حکومتی و دو جانبه، یادداشت‌های تفاهم و نقشه‌های مشخص همکاری را در سمت نجات و واکنش به حالتهای فوق‌العاده به امضا رسانیده است که زمینه استوار برای گسترش منبع همکاری‌های متقابلا سودمند را فراهم می‌آورد. وابسته به این حکومت جمهوری تاجیکستان باری دیگر آمادگی خود را جهت تحکیم همکاری‌های بین المللی در سمت کاهش خوف آفت‌های طبیعی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های مهم منطقوی و بین المللی اظهار می‌نماید.
тавре дар ҷалса зикр шуд кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд як қатор лоиҳаҳои муҳими байналмилалиро дар самти идоракунии хавфи офатҳои табиӣ амалӣ менамояд. ин лоиҳаҳо ба татбиқи амалии тавсияҳои барномаи чорчӯбаи Сендай, стратегияи миллии коҳиши хавфи офатҳои табиӣ ва барномаи миёнамуҳлати давлатии ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода барои солҳои 2023-2028 равона гардидаанд. ин иқдомҳо ба таҳкими иқтидорҳои миллӣ дар самти вокуниш ва идоракунии оқибатҳои офатҳои табиӣ мусоидат менамояд ва заминаи устувор барои таъмини амнияти аҳолӣ ва ҳудудро фароҳам меорад. дар ҷалса дар баробари роҳбарону намояндагони вазорату идораҳои марбутаи ҷумҳуриявӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ бори аввал сафирони корпуси дипломатии муқими ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. ба таъкиди нотиқон ин иқдом далели равшани сатҳи нави ҳамоҳангсозӣ ва тақвияти ҳамкориҳои ҳамаҷониба дар сатҳи омодагӣ ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулода дар кишвар мебошад. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таъмири асосӣ ва навсозии роҳҳои ҳудуди шаҳраки 63-юм идома дорад. анҷоми ин тадбир ба хотири таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёти ҷамъиятиву шахсӣ ва рафту омади сокинон мусоидати фаъол менамояд. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора таҳия шудааст. дар пайгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ободу зебогардонидани кӯчаву хиёбонҳо, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 63 Ҳакимҷон Орифзода тасмими таҷдиди як қитъаи роҳи мошингар дар ҳудуди шаҳраки 63-юми ноҳияи Фирдавсиро рӯи даст гирифт. дар доираи ин ҳадафи созанда корҳои таъмиру аз навсозии роҳҳои дохили шаҳраки 63 ба масоати 1.5 километр ки ҳудудан 900 метри мураббаъро дар бар мегирад амалӣ карда мешавад. татбиқи ин ташаббус дар доираи нақша чорабиниҳои омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи рӯзи пойтахт дар назди муассисаи таҳсилоти умумии рақами 30 ва хонаи пиронсолон сурат мегирад. дар доираи иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мо низ ҳамчун вакил шаҳри ин минтақа тасмим гирифтем ки барои ободӣ як гӯшаи шаҳр сам гузорем. бо ин мақсад роҳҳои таъмирталаби шаҳраки 60-ро таъмири ҷорӣ ва асфалтпӯш кардем ки ин амал барои рафтуомади бемушкилии сокинон мусоидат мекунад. иқдоми мазкур барои ҳаракати бе монеаи воситаҳои нақлиёт махсусан дар мавсими боришот мусоидати фаъол менамояд. дар ҷараёни тахту ҳамворнамоӣ ва мунфарш кардани роҳҳо техникаҳои зарурии коммуналӣ истифода гардида иҷрои тадбирҳои мунфаршкунӣ бо риояи талаботу меъёрҳои роҳсозӣ амалӣ карда мешавад. таъмир ва мунфарш намудани роҳҳои нақлиётӣ ва ободу зебогардонидани канори кӯчаву роҳҳо яке аз талаботҳои замони имрӯз ба ҳисоб меравад. дар пайгирӣ аз иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вакили шаҳрӣ тасмим дорад ки минбаъд низ тадбирҳои мушаххаси иҷтимоиро раҳандозӣ намуда дар ҳудуди ноҳия вусъати корҳои созандагиро таъмин намояд. хоҷагидорони шаҳри Турсунзода аз фурсати мусоиди табиӣ мақсаднок истифода бурда кишти пунбадонаро оғоз намуданд. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода иттилоъ медиҳад ки масъулини хоҷагии деҳқонии Раҳматулло 2005 ҷамоати деҳоти Пахтаобод дар ин сол нақша доранд ки аз ҳисоби заминҳои хоҷагӣ дар майдони бештар аз 3 гектар кишти пунбадона гузаронанд. соҳаи пахтакорӣ таи солҳои охир рушд ёфта, фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта ва ҳаҷми содироти он зиёд мешавад. дар ҳамаи минтақаҳои кишвар ҷиҳати афзон гардонидани истеҳсоли пахта ва бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноати сабук чораҳои амалӣ андешида мешавад. дар ин самт деҳқонони шаҳри Турсунзода низ аввалин донаҳои чигидро ба замин пошида ният доранд майдони кишти пунбадонаро зиёд намоянд. кишти аввали пунбадона дар хоҷагии
دهقانی رحمت‌الله 2005 حدود جماعت دهات پختاآباد با اشتراک رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و کشاورزان شهر صورت گرفت. رهبری شهر ضمن صحبت با کشاورزان ابراز داشتند که با مقصد اجرای دورنما و تامین امنیت آذوقه‌واری هر وجب زمین باید ثمراناک استفاده کرده شود و خواجگیدانان پرورش زراعت را با شکل و اصول‌های معاصر به راه مانده با گرفتن 2-3 حاصل جهت تامین ساکنان شهر و بازارهای دیگر مملکت با محصولات خوشصفت وطنی سهمگذاری نمایند. در عین زمان با جلب تکنیک کشاورزی سهامداران به کشت پنبه آغاز نموده برای رویانیدن حاصل فراوان نوع بهترین پنبه به شرایط اقلیمی منطقه موافق را انتخاب کردند. طبق اطلاع مسئولین جماعت در حدود دهات طبق دورنما در میدان 20 هکتار زمین کشت پنبه‌دانه گذرانیده می شود. جماعت پختاآباد دارای 234 هکتار زمین آبی بوده شماره خواجگی‌های دهقانی 49 عدد را تشکیل می دهد. اینچنین در زمین‌های دیگر حدود جماعت در برابر کشت پخته نوع گوناگون سبزوات و غله‌دانگی کش گردیده پرورش می‌یابد. رئیس خواجگی دهقانی رحمت‌الله 2005 نعمت‌الله عزیزوف ضمناً قید نمود که سال روان از حساب زمین‌های خواجگی در میدان 3 هکتار و 70 سوتیق کشت پنبه‌دانه گذرانیده می‌شود. طبیعت تاجیکستان گوناگون بوده وضع جغرافی و اقلیمی منطقه های کشور امکان می دهد که تدبیرهای موسمی در مهلت های گوناگون گذرانده شوند. در منطقه های کوهی ناحیه رشت این شب و روزها ساکنان به شنانیدن نهال های گوناگون مشغولند، میگویند همکاران ما. با فرا رسیدن فصل بهار در ناحیه رشت معرکه‌های نهالشنانی آغاز گردیده ساکنان ناحیه طریق حشرهای دستجمعانه نهال‌های سایه‌افکن آرایشی شنانیدند. حشر نهالشنانی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه رشت و کارمندان خواجگی جنگلی ناحیه رشت برگزار گردید. با سهم کارگران خواجگی جنگل در این موضع نهال‌های موافق به اقلیم ناحیه شنانیده شدند. زیاده از 500 پخ نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی شناندیم که این معرکه نهالشنانی با مساعد آمدن باد و هوا در ناحیه رشت با مرام ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولین ستاد ناحیه تا امروز در همه جماعت‌های ناحیه و مرکزی ناحیه 11,000 نهال‌های گوناگون شنانیده شده است. مسئولین خواجگی جنگل ناحیه برابر پرورش نهال‌های خوج، اینچنین درختان سایه‌افکن بسیار ساله از قبیل ارچه، سفیددار و غیره شنانیده بدین وسیله در سرسبز نمودن طبیعت کشور سهمی نظررس خود را می‌گذارند. همه ساله 17 اپریل روز جهانی گیموفیلیا دانسته می شود. این سنه از جانب فدراسیون جهانی گیموفیلیا و سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد گردیده. هدف از آن جلب توجه جامعه جهانی به مشکلات این بیماری و وسیع نمودن امکانیت برای بهتر نمودن کمک‌های طبی به گرفتاران آن می باشد. وابسته به همین سنه امروز در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی چاره‌بینی برگزار گردید. گیموفیلیا بیماری ارثی است که از نارسایی فاکتور 8 و 9 خون به عمل می آید. اشخاص مبتلای آن از جهت خونروی در بقوم‌ها همیشه اذیت می‌کشند چون که قابلیت شخشوی خونشان خیلی سست می باشد. کسانی که مبتلای این بیماری هستند به گروه بیماران حیاتشان زیر خطر داخل می شوند. این نکته را معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ضمن همایش ابراز داشت. ذکر کرده شد که عالمان اولین مرتبه در ابتدای عصر 18 معین نمودند که این بیماری نه تنها در پدران دیده می شود بلکه به پسرانشان نیز می گذرد. این بیماری ارثی بوده سبب آن لخته شوی خون در بدن می باشد. با اطلاع طبیبان زنهایی که پدرانشان گرفتار خونروی دوامناک بودند نوبسته به سالم بودن شوهرهایشان انتقال دهنده این بیماری به پسرانشان می شوند. این بیماری هست که از مادر به فرزند میگوید. بیماری خونرو میگویند گیموفیلیا که اگر یگان جلو میبولی لخته شوی خون در ارگانیسم نمیشود و بقوم ها ورم میکنند یا که گیماتوما شده اون اذیت میکشد. اگر در همون حالت فوری به بیمار مواد خون مواد دارویی گذرانیده شود
бемор метавонад ки сари вақт шифо ёбад. иброз гардид ки дар ҷаҳон беш аз 600 000 нафар гирифтори бемории гемофилия мебошанд. дар тоҷикистон 820 нафар гирифтори ин беморӣ буда, аз он 376 нафарашон кӯдакон мебошанд. инчунин дар се моҳаи аввали имсол 5 кӯдаки гирифтори ин беморӣ сабт гардидааст. нотиқон зикр карданд ки роҳҳои асосии табобати гемофилия ин барқарор намудани норасоии факторҳои лахташавӣ дар зардоби хун мебошад. дар айни замон барои табобати гемофилия консентрати факторҳои лахташавии хун истифода бурда мешавад, зеро истифодаи онҳо сабаби хуб шудани сифати табобат мегардад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба гирифторони бемории мазкур таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, аз рӯи имконоти мавҷуда беморон ба таври ройгон бо криопреципитат ва плазма таъмин мегарданд. ҳамчунин дар ин рӯз ба гирифторони бемории мазкур аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии гемофилҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва тарабхонаи осмон чорабинии рангини фарҳангӣ ташкил гардид. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низоми таҳсилоти олии касбӣ дар мамлакат рӯ ба инкишоф ниҳодааст. ин ҳолат имкон медиҳад ки таъминоти ҳамаи бахшу соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо мутахассисони худӣ сифатан хуб ба роҳ монда шавад. шаҳри ҳамкасбони мо дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ омода шудааст. имрӯзҳо дар тоҷикистони соҳибистиқлол робитаи илм бо истеҳсолот рӯз то рӯз мустаҳкам мешавад. бо ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар самтҳои кишоварзӣ, сохтумон, нақлиёт ва идоракунии замин истеҳсолот ба сатҳи нав мебарояд. ин раванд на танҳо иқтисодиётро рушд медиҳад, балки барои мутахассисони ҷавон ҷойҳои кории бештар фароҳам меорад. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур шароити хубу замонавӣ барои таълиму тарбияи донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат муҳайё гардидааст. бо мақсади омода намудани мутахассисони соҳибкасб дар самти сохтумон, заминсозӣ ва кишоварзӣ соли 2019 дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур факултети идораи замин ва геодезия ташкил карда шудааст, ки аксарияти хатмкунандагони ин факултет дар кишвари азизамон дар самти сохтумон, нақлиёт ва соҳаҳои кишоварзии мамлакат, инчунин дар иншооти бузурги аср нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият мекунанд. дар факултети мо дар умум рӯзона аз рӯи 4 ихтисос фаъолият мекунанд. 4 ихтисос ба таври низоми кредитӣ, яъне фосилавӣ гуфта дистансионӣ фаъолият мекунанд. хоб дар умум дар факултети мо ҳамагӣ 475 донишҷӯи рӯзона аст. тариқи буҷавӣ, квотаи президентӣ, шартнома таҳсил мекунанд. аз инҳо ҳамин сол курси 4 хаткунанда 104 нафар ҳастанд, ки ино аз рӯи 4 ихтисос хат мекунанд ва истеҳсолот саҳровар мешанд. дар факултет донишҷӯёнро омӯзгорони пуртаҷриба, номзадони илм, профессорон дарс гуфта, ба онҳо нозукиҳои 4 ихтисоси муҳим заминсозӣ, кадастри замин, геодезия ва геоинформатикаро меомӯзонанд. дарсҳои амалӣ бо таҷҳизоти замонавӣ ба донишҷӯён имкон медиҳад ки малакаҳои касбиро такмил дода бо технологияҳои пешрафта кор кунанд. хурсандиовар барои ман ин аст ки дар тӯли 4 сол ба якчанд дастовардҳо ноил шудам, ки яке аз онҳо ин гирандаи стипендияи олии донишгоҳ мебошад ва раванди фаъолият дар факултети мазкур бениҳоят хуб ба роҳ монда шудааст. барои мо донишҷӯён раванди таҳсил хеле хуб аст, чунки дар ин ҷо таҷҳизотҳои наву замонавӣ барои мо муҳайё аст, чун ихтисоси мо ҳамчун муҳандис заминсоз дар оянда тайёр мекунад. ба мо ҳама таҷҳизотҳое ки аз хориҷи кишвар муҳайё гаштааст, ба монанди GPS-ҳо, тахиометрҳо ва дигар асбобҳое ки бахусус ба ихтисоси мо рабт дорад, мо аз онҳо истифода мебарем. бо афзоиши аҳамияти маълумоти фазоӣ, технологияҳои рақамӣ ва ниёзи ҷомеа ба истифодаи дурусти замин, ин ихтисосҳо дар бозори меҳнат талаботи зиёд дошта, барои рушди касбӣ ва иқтисодиёти кишвар имкониятҳои нав фароҳам меоранд. имрӯз дар доираи фестивали озмуни ҷумҳуравии театрҳои касбӣ парасту 2025 дар театрҳои шаҳри Душанбе 3 намоиш манзури тамошобинон гардонида шуд. роҷеъ ба натиҷаҳои рӯзи 4 ин тадбири муҳими фарҳангӣ, шарҳи навбатии барнома нақл мекунад.
در روز چهارم فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 2025 طبق نقشه در ساعت‌های معین با 3 تئاتر جمهوری اسپکتاکل‌های خود را پیشنهاد تماشابینان و حکمان گردانیدند. از جمله در صحنه تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، اهل ایجادی تئاتر ولایتی موسیقی مذهبی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب نمایش اختر در خطلان زمین را که درباره حیات و فعالیت میر سید علی حمدانی نقل می‌کند منظور دوستداران صنعت تئاتری گردانیدند. سپکتاکل از روی اثر شادروان سفر محمد ایوبی در تهیه سرکارگردانی تئاتر رحمان علی آدینه‌زاده صحنوی شده است. طول 3 ماه 4 ماه ما مهنت کردیم و روی صحنه آوردیم. خواستیم که یک بار دیگر این عارف پاک را با هواداران و مخلصان صنعت تئاتری پیشکش کنیم که دانند که چنین در تاریخ تاجیکستان ما چنین عارفان پاک گذشتند. باید گفت که تماشابینان پایتخت نخستین شده اسپکتاکل اختر در خطلان زمین را تماشا کردند، زیرا این اثر صحنوی بعد پوره آماده گردیدن به فستیوال آزمون آمده است. اعتراف مرتبه برابری و برادری بشریت، احسان و مروت، نقش علم و معارف و معرفت نوکی اهالی، ترغیب فرهنگ صلح و تحملگرایی، اینچنین خدمت این عالم برجسته در رشد زبان تاجیکی او را مشهور جهان کرده بود. از همین تلاش‌ها و خدمت‌های میر سید علی حمدانی را نمایشنامه اهل ایجاد تئاتر ولایتی موسیقی مذهبی به نام سیدعلی ولیزاده شهر کلاب بازگویی می‌کند. با مقصد ترغیب و تشویق دستاوردهای زمانی استقلالیت دولتی تاجیکستان و هدفهای استراتژیک کشور با تشبث مؤسسه دولتی آثارخانه ملی و اتفاق رسامان تاجیکستان نمایش اثرهای صنعتی تصویری تحت عنوان راغون کاخ نور گشوده شد. در این نمایش بیشتر از 100 اثر صنعت که به نیروگاه برق آبی راغون بخشیده شدند و معرض دید گذاشته شد. در مراسم افتتاحی نمایش رهبریت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که سال 2025 رسامان مشهور و ایجادکاران جوان کشور سفری مخصوصی را به نیروگاه برقی آبی راغون انجام دادند. هدف اساسی این سفر از نزدیک آشنا شدن با جریان ساختمان بزرگترین انشاءات انرژتیکی منطقه، دریافت الهام ایجادی و جمع‌آوری مواد ضروری برای آفریدن اثرهای بدیعی عاید به نیروگاه برقی آبی راغون بود. با اطلاع تشکیل کنندگان نمایش هر یک اثر بیانگر احساسات عمیق و روحیه بلند وطن دوستانه ایجادکاران است. گفته شد که نیروگاه برقی آبی راغون همچون منبع نور تاجیکستان را به اختری همیشه تابان تبدیل خواهد داد، زیرا راغون این نور، آبادی، شرف، افتخار و زندگی شایسته مردم تاجیک است. در نمایش آفریده های رسامان معاصر تاجیک که پس از شناسایی با نیروگاه برقی آبی راغون اثرهای نو ایجاد نمودند و همزمان از فوند آثارخانه ملی مصوره های مربوط به این انشاءات مهمی اثر پیشنهاد تماشابینان گردانیده شده است. این نمایش نشان می‌دهد که تصویر کارنمایی های بنیادکارانه راغون هنوز از سالهای 70 عصر 20 موضوع ایجادیات رسامان گردیده بوده است که مصوره های از فوند طلایی آثارخانه ملی پیشنهاد شده اثبات این گفته‌هایند. در عموم در دایره نمایش زیاده از 100 اثر صنعتی تصویری و آرایشی عملی که محصول ایجادی رسامان، مصوران، مجسمه سازان، نقاشان و کنده‌کاران کشور میباشند پیشنهادی تماشابینان گردانیده می شود. نمایش راغون کاخ نور در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی بیشتر از 1 ماه تا 25 می سال روان برای تماشابینان باز است. ساکنان مملکت با شکرگزاری از فضای آسودگی کشور تا کنون جشن اجدادی نوروز نیکپی را تجلیل می کنند. تنتنه‌های این عید ماندگار که محور آن را فرهنگی نکوکاری و رعیت پروری تشکیل می دهد در همه شهر و ناحیه ها جریان دارد. چرابینی‌های دانه بخشیده به جشن نوروز با نمایش هنرهای مردمی، رقص و بازی کودکان، سرودخوانی سرایندگان، بازی‌های ورزشی از میدان مرکزی ناحیه آغاز گردید. از وقت برگزاری چرابینی‌های دانه نماینده حکومت جمهوری، رهبریت ناحیه و مهمانان دیدن نمودند. در این چرابینی ساکنان ناحیه خان نوروزی آراسته با پختن طعام‌های ملی، آماده نمودن سومنک، خورش‌های گوناگون ملی، هنر و مهارت خویش را نشان دادند. زنان و مادران طعام‌های نوروزی با مانند آش بریده، دلده، دنگیچه، آش پلو آماده می‌کردند و شکرانه آرامی و آسودگی کشور را می‌نمودند.
тоҷикистони соҳиб истиқлол имрӯз нодиртарин суннатҳои наврӯзро аз нав эҳё намуда шукӯҳи тоза бахшид. мардуми ҷомадори намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарияти ноҳия бо фаросаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ шодбош намуда зимни табрикот аз таъриху фарҳанг ва расму оинҳои наврӯзи бостонӣ ёдоварӣ шуданд. аз ҷумла зикр шуд ки мақоми байналмилалӣ касб намудани наврӯз мояи ифтихори мардуми тамаддунофари тоҷикон мебошад. ҳамин тариқ хурду бузурги ноҳия зери садои суруду мусиқии ҳунармандону ҳаваскорон рақсу бозӣ намуданд. сипас барномаи адабии бахши фарҳанги ноҳия дар сатҳи баланду хотирмон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи даҳбеди ҷамоати деҳоти тираи ноҳияи шамсиддини шоҳин бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкор Саттор Шарифов ва ҷамъияти саҳмии кушодаи алюмини тоҷик пули пиёдагард бо дарозии 50 метр сохта ба истифода дода шуд. иттилоъ доданд ки Саттор Шарифов маблағи барои адои ҳаҷ пасандоз кардаашро дар ин кори хайр сарф намудааст. баъди сохтмони пули мазкур мушкилоти сокинони чанд деҳаи ҷамоати мазкур дар раво ба маркази ноҳия осон гардид. инчунин мактабачагон метавонанд бе мамнуият дар ҳамаи фасли сол ба муассисаи таълимӣ раванд. бо ташаббуси як гурӯҳ ҷавонмардони ҳамин деҳа роҳҳои вайрони чандсолаи ҳамин деҳа ки гузашта намешуд сангфаш карда шуд, бо шебе пӯшонда шуд. мана як роҳи мушкилтарине ки мактаббачаҳо аз як гузари деҳа ба гузари деҳаи дигаре ки мактаб дар он ҷо мавҷуд аст омада наметавонистанд. 1 километр 800 метрро ташкил мекунад. ҳамин соҳибкор шаҳрванди ҳамин деҳа ҷавонмард Шарифов Саттор ҳамин хел тасмим гирифт ки маблағе ки барои ҳаҷ ҷамъ кардааст ҳамонро дар ҳамин кӯприки гузаргоҳи деҳа истифода карда мушкилии мардумро осон кунад ки дар ин кор ба ӯ ширкати кушодаи алюминии тоҷикистон дасти кӯмак дароз карданд. мо ба ҳамин хел ҷавононе ки дар ҳамин деҳа корҳои ободонию созондагиро пеш мебаранд фахр мекунем. дар ҳамин деҳа бо ҷалби соҳибкорон ва сокинон роҳҳои маркази деҳа сангфарш ва чароғон карда шуданд. инчунин тасмим гирифтаем ки боз як пули мошингар ки бисёр аз истифода баромадааст дар давоми ҳамин сол барқарор кунем. инчунин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар назар доштааст ки ҳоло аз тарафи агентии беҳдошти замин ва захираи оби наздики ҷумҳурӣ мактуб фиксор шудааст ки бо масъулияти сохтмонӣ дар рӯзҳои наздик таъмин мекунанд. мо иншоалло ки бояд ки боқимонда корҳои соҳилмустаҳкамкуниро бо охир расонем. тантанаҳои наврӯзӣ дар майдони наврӯзгоҳ баргузор гардид. кадбонуҳо аз ҳамаи деҳаҳои ҷамоат хони наврӯзӣ ороста хӯрокҳои хоси ин ҷашни ниёгонро омода карданд. суманаку оши бурида, далдаю дигар хӯрокҳо аз алафҳои баҳориро пешниҳоди меҳмонон гардониданд. раиси ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шамсиддини шоҳин кулли ҳозиронро бо ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфта иброз доштанд ки наврӯз ҷашнест ки ба ҳар як хонадон суруру шодмонӣ меорад. дар рӯзҳои таҷлил аз ин ҷашн мардум дар баробари омодагӣ ба корҳои саҳроӣ ба ободонию созандагӣ камари ҳиммат мебанданд. натиҷаи ин аст ки имрӯз дар деҳаи даҳбед пули пиёдагард ба истифода супорида даҳон метр роҳҳо сангфарш карда шуданд ва ин корҳои ободонӣ дар саросари ноҳия идома доранд. дар ҳолати тантанавӣ ба як қатор соҳибкорони ватанӣ ки дар корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истифода супоридани иншооти таъиноти гуногун саҳм гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия супорида шуд. инчунин ғолибони озмунҳои даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар идомаи чорабинӣ ҳунармандон ва ҳаваскорон барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду рақсҳо ва оинҳои ин ҷашни ниёгон пешниҳоди ҳозирон гардониданд. ба саҳна ворид гардидани баҳору наврӯз ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшид. ҳунармандони шинохтаи кишвар ки ба наврӯзгоҳ омада буданд бо пешниҳоди барномаи фарҳангии сокинони ноҳия ва кулли ҳозиронро табрик намуданд. дар як гӯшаи наврӯзгоҳ мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид ва паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва давлатҳои ҳамсоя дар он иштироку қувваозмоӣ карданд. шумораи паҳлавонони шинохта дар ин мусобиқа хеле зиёд буд ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ бо соҳибкорон барои ғолибон тӯҳфаҳои арзишманд ва шоҳҷоиза 2 автомобилро гузошта буданд. дар ниҳояти мусобиқа баъди ғолибияти соф ба ҳарифон шоҳҷоизаҳо насиби паҳлавонони беҳтарини ин мусобиқа Шариф Назриф аз шаҳри Кӯлоб ва Супиддин Халилзода аз шаҳри Роғун гардид. тантанаҳои наврӯзӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Шамсиддини Шоҳин идома доранд.
ҷашни байналмилалии наврӯз дар деҳаи ганҷрези ҷамоати шаҳраки шарораи шаҳри ҳисор бо шукӯҳу шаҳомати хос дар оғӯши табиати сабзу хӯрам таҷлил гардид. наврӯз ҷашни зиндагисоз буда аз омадани он ҳамагон хушию хурсандӣ мекунанд. таъкид гардид ки наврӯз рукни муҳиму худшиносиву худогоҳии миллӣ аст ки аҳамияти бузурги фарҳангӣ ва маънавӣ дорад. ба ифтихори ҷашни наврӯз сокинони деҳаи ганҷрез дастархони наврӯзӣ ороста ҳафсину ҳафшин, таомҳои миллӣ, хӯришҳои болаззат, оинҳои наврӯзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар дастовардҳоро пешниҳод намуданд. ба ифтихори ҷашни наврӯз фаъолон ва нафароне ки дар ободию рушди маҳал саҳм гузоштаанд ба ифтихорномаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор қадрдонӣ шуданд. ҳозирин якдигарро ба муносибати ҷашни эҳёи табиат, оғози ниятҳои баҳорӣ ва нақшаву тадбирҳои тоза табрик мегуфтанд. дар доираи баргузории ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар деҳаи ганҷрез мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини миллӣ ва бандкашӣ баргузор гардид ки ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангии фароғатӣ идома бахшид. иштирокдорон бо шукргузорӣ аз фазои ободу озод ва рушду пешрафти ватани муқаддас Тоҷикистон хушию хурсандӣ менамуданд. аҳли эҷоди театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назарави шаҳри Хуҷанд намоишномаи пушаймониро манзури дӯстдорони санъати театрӣ гардониданд. намоишнома аз рӯи жанри масҳака таҳия гардидааст, аммо меҳвари он хусусияти тарбиявӣ дошта асари саҳнавӣ проблемаҳои иҷтимоии ҷомеаро дар бар гирифтааст. дар шаҳри Хуҷанд дар театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назаров намоишномаи пушаймонӣ аз рӯи асари Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ дар таҳия ва коргардонии Мирзо Юсуф Ахмедов ба намоиш гузошта шуд. намоишномаи пушаймонӣ аслан намоиши масҳакавӣ аст, вале туфайли ҳаҷву масҳака масъалаи мубрами ҳаёти ҷомеа, яъне хушунати оилавӣ, барҳамхӯрии оила ва аз нав барқарор гаштани он нишон дода шудааст. намоишнома тамошобинро бори дигар ба андеша кардан, таҳаммулпазирӣ, дурандеш будан водор месозад. албатта ҳаёт ҳам пастӣ дорад ва ҳам баландӣ, вале новобаста аз он бояд инсон бо идроку ақидаи солим ин талхиву ширинии ҳаётро босаброна таҳаммул карда тавонад. дар сурати акси ҳол пушаймонӣ мешавад ки пушаймонӣ оқибатсуде надорад. проблеме ки онҳо дар ин намоишнома бардоштанд, проблема буд, ҳаст ва мешавад. фақат намуди дигар мегирад. бозёфте ки имрӯз коргардон масалан Мирзо Юсуф Ахмедов ба мо пешниҳод кард, ин як диди нави ҳамин анъанаҳое ки аз байни мо бояд равад ва ба тарзи масҳакаи имрӯза ҳал шудааст. имшор олиҷаноб аст. нақшҳои асосиро дар намоишнома ҳунарпешаҳои ҷавони театр дар нақши Собир Темур Султонӣ, Шарофат завҷаи Собир Қувватзода Фарангиз, Махсум ҳамсояи Собир Мирзо Юсуф Ахмедов, Дадокалон чойхоначӣ Иброҳим Рустамов ва Зулфия раиси Совети қишлоқ Марҳабо Алимадова бо маҳорати баланди касбӣ офариданд. дар охир Собир аз кардаи худ нисбат ба таҳқири завҷааш пушаймон шуда мехоҳад боз бо завҷааш Шарофат оила дубора барпо намояд. ҳар образи офарида дар асл аз зиндагии воқеӣ гирифта шудааст. воқеан ҳам пардапӯшона масҳака буд. аслан ман бештар гиря кардам, ҳамчун як тамошобин, ҳамчун як модар, зан, чун ман нав ба ҳаёти мустақилона қадам гузошта истодам ва ин маро водор кард ки ман ашк резам. воқеан ҳам ҳамагон хандиданд, хурсандӣ кардем, лекин ҳаёт на ҳама вақт хурсандӣ аст. инро бо тамоми нозукиҳояш нишон дода тавонистам. ин намоишнома асосан барои ҷавонписарону ҷавондухтарон ва навхонадорон мактаби бузурги омӯзиш аст. ҳадафи асосии намоишнома он аст ки мардон дурандеш бошанд ва пеш аз қарори қабул кардан фикр кунанд. дар навбати худ занҳо пурсабр бошанд, тақдири ояндаи фарзандон ва номуси хешро фикр кунанд. кибру ғурур ҳама вақт дар зиндагӣ мушкилӣ меорад. бинобар ин ҷавонон бояд аз ин намоишнома панд гиранд. дар охир ҳамаи тамошобинон якдилона ба ҳунари волои ин ҳунармандони театр кафкӯбӣ намуда ба ҳар образ ва ҳунарнамоии ҳунармандони ин намоиш баҳои баланд доданд.
даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ҷараён дорад. Бояд гуфт ки соли ҷорӣ чанд тағйиру иловаҳо дар низомномаи озмун ворид карда шуд ки ба нафъи довталабон аст. яъне имсол аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 132 довталаби соҳиби истеъдод метавонад ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбанд. гузориш аз ноҳияи шаҳри Тус. даври аввал ё худ ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон оғоз гардид. дар ин озмун беш аз 25 довталаб аз рӯи наминаҳои гуногун ширкат варзидаю миёни ҳам сабқат карданд. бояд гуфт ки довталабони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ин ноҳия маҳз бо сароидану замзама кардани чунин таронаҳои таранумгарӣ меҳру садоқат ба ватан ва навозиши мусиқиҳои дилчаспу форам пешниҳоди оҳангҳои ҷаззобу дилкаш ширкат варзидаю назди аъзои ҳакамон баромад намуданд. бо ташкилу гузарондани чунин озмунҳо дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат навозандагону оҳангсозон ва дизайнерону рассомон аз эҳтимол дур нест, зеро баргузории озмуни мазкур худ гӯяндаи он аст ки чӣ қадар ҳунармандон аз тамоми гӯшаю канор барои ширкат дар ин озмун ҳозир мегарданд. бояд гуфт ки довталабони озмуни мазкур тибқи низомнома ширкат варзидаю ҳунарнамоӣ карданд. дар интиҳо беҳтаринҳо ба даври вилоятии озмун рохат гирифтанд.